enkonzweni yokudumisa dumbisa nawe enkonzweni yokuhlabelela hlabelela nawe Hallelujah. Ya ngahlala bazalwane. Ngiyaniva lo senikhona. Ephakanyalo. La ngikhona khona bazalwane maso part of worship team. Ngicela live polished ngamnanzi. Kodwa hayi endumisweni khona ngiyangena hlala ngibatshela labantu labasho nje, "Phathe mfundisi. Lokho awukudli na uhlabela." Sinakulo abahlabeleli thina worship asidla noma bengini. Nathi Coca-Cola sinathini. Ayithi akuhlabela thina hlabela moya nangeliciniso sihlabela moya nangeliciniso amen. Phinza kungisidi ukuligcina ngoba ngise ngiphuma ngalana kwitolo ngibe ngishumayela kusasa bathi ngilidi worship akungisidi mina. Ngiyanalo lishile. Kodwa sengabona uNkulunkulu kusenza abantu wathi tangihlabela live lelishile mina. Sakukeni ke worship thina ngifaka ngakuphi ningirenta ngakuphi amen. Hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit with the clap of offering bazalwane. Is in our midst amen. Semukele bazalwane ngiyajabula kubona bomma ke badibane ngale hlobo lolu basithathela phasi abantu thina bomma ke. Baye bathi thina asifuni ukutshelana sodwa amaqiniso. Baye babekse bathi ngisho makukhethwa bomma ke la khethwa nakho. Bathi kusukuba lo myima ke singamkhethe loyo. Sifuna sibiya. Asho kuloba. Babe ba nominate umfati sinafake. Khona la futhi uthatha ingubo leti pink. Ngihambele nje ukuthi faka sinaba besibiya. Hayilo MP yethu ngosibi bathi kusho thini. Awu angati kambe basho kubasikhanza sisho kuphi. Ngiyabonga abazalwane ukuthi nikwende kuma mkhuba wenu lokho nathi lasuka khona ekhanya lo nje abantu abebadibana nabo lekumathapha bafade nezintombazana tethu
Amen. Ngingumntwana kaNkulunkulu nje bazana, ngithunywe nguMoya Ongcwele ke noko ngoba ngiyamthanda uMoya Ongcwele. Angisho bazana ukuthi nami ntondami benginato nje. Bethi ngangami betilungele mina, bethandwa ngimi. So nangabe uyasati sakwenyanyisa ncesi bekisithatha. So nangithi simunanzi nebazalwane. Ngoba awuvami nalokusenda wedwana. Uba ne-team nje yakho. Nawuhleka lide nabo bahleke lide. Nawende kakhulu ekusasa senyama, hey vele bese wenda kakhulu, nihleke nento elide nje. Yabo. So awuvami nokuthi wende wedwana. Imunanzi le nto lekuthiwa sona. Never yini. Ubani bakhona uzi nimkhiphile mfana. Asayahluleka nje mfundisi. Singeza asizami la singenwa yinto bazana sokona kamba. Dase ke yaphuma ngasinye sithi intavele taphuma tathi alakasha letinye take kuya adikho nje nyalo. Wala ngisho songikrenka sowufuna kungibuyisa la kusabuyisela ke sengiyabuka nje. Futhi ngekona labuzalweni sekuze ngilengimaze. Uthola ukuthi usangipita esonweni uthongiphinzisa sono sekhona lese ngikucabanga ukuthi kungendeka kuba impomba ngayivali. Anadi labuzalweni kumnanzi kuwani wena ngathi sona uyangalandla kanti ngathi ngicabanga impomba ngadiva neligede ngabe sikhe sikuphi angisakuva uthetha wetfana ngishayele intandla lapha sonke sine lesingathi sesithe amen. Ngiva ngathi bazana kuba ukufuna kuba mnanzi kuba mdzala kancane ngiyaphuma kubantu abasha ngiyadibona ngiyaphuma ngeke nje ngisathi hawukela indodeni yebhakamba amen. Abeyathi bishop inaka ngithuma nje na angithi ngiyasho bazana senza uMoya Ongcwele mina. Unento lesonveni lekuthiwayo i-encounter umakangazibendwa nguye for a long time. So yangasana ukuthi uyahamba yona Holy Spirit ngamangalathi ngiyakuthanda ke ngahleka ngaze ngashada ngathi hey bishop nawena angithi ke encounter thola ukuthi abantu bangaka. It's a camp meeting sasiyashumayela abazalwane. Lapha state ndzabeni tethu lasateka tonke. Kuba i-camp meeting ngithola ukuthi singaka nje ngenombolo. Manje bonke labantu abangaka kufuna baphume bathole ibaptism yaMoya Ongcwele. Uthuma mina by the time angisiyona imfundisa kakangordene kungodene. Ngiyahleka ngaze ngahlala phansi. Wathi yebo uyahamba nje. Ndoda ngisita ngakona ufika le angifuni kuva baze kukhona ngisho umnyelo ohlekile nangena isession yakho. Ukuthi ngibaza wena ijoke le. Ngifuna ukuhleka ngisho munye. Amala ungikhumula kuhleka. Ngathi ngivela itabama nginyonyobe ngiyekulomunye bafundisi ngifundisi mashanga ngiboleka incwadi khona incwadi lekhuluma ngaMoya Ongcwele nekubhajatiswa kaMoya Ongcwele lo yadiko nongangiboleka manje uyofunza athi ngifundisa ungide fundisi mashama abibede incwadi. Ase ngide ngisho yinye. Hamba uyobuda yena Moya Ongcwele. Angicela angithi baptism bazane sonke vele simukelisa lamandla edilima ngithi manje nasathunywa mina ukuthi ngiyonto into lengaka ngitshele yothula bishop lethu bese kutamini ngibe nenkinga lenkulu hayi ngihamba sonzele emalanga ngithi sokhe presence yaNkulunkulu so lo ngimangele ukuthi ndafike ngithini le kulabantu ungihlolele futhi lo mnyaka kuthiwe kutala abanye abantu from Johannesburg babafundisi. Uma ke laba bafundisi ngisho ukuthi hayi suka ke lo nyaka ngimbona lo mnyelo mina tinze letifika la taka kakade jomelela kusito leti tetfu nawo island ngidakhe mbamba ngize lamhlala ngakani into kuphi vele ngiyababona bamfuna banako hey ngaba intimidated kwambila ukuthi ngiyohlala in a secret place bazalwane. Angifika in a secret place ngahlala wasesengila order kuMoya Ongcwele ukuthi uthi kusukela nyalo ngibo wendana. Wathi 1 now usuka la ngithi ngihamba ngokukhela bele camp meeting endikhiyele endlini angaphuma wathi now usuka la awusakhulumisa umuntu. Now usuka la noma ngabakhulumisa abantu awungena iconversation. Now usuka la nawuthinza umuntu. The only person lo tafika umthinze ngilona lo tawucala le ngoma lethu wanginiketa nengoma. Ngifika lena phasa le tafula bengihleti kulo ngafike ngalala phasi la ngathi imbonya ngale prayer shawl. Thank you Jesus, thank Holy Spirit. La ngekhathi le prayer shawl ngacala ngabona into leti ndiza uyabona inhlase
inhlase nalibona ngathi ibona la ngekhathi ngathi kundizadona le pressure because beyinkulu ngabuka ngathi ngabona ngathi ma-angels amancane la ngekhathi ngathatha lesandla ngikuphulula I saw angels on that day. Nangisuka lapho base sengena isession yakami ngafike ngathinta lo sisihla ngemuva ngamniketa le ngoma ngasamthinta la ma-shoulders le ngoma lesitoyihlabela it athi okay hlanhla ngithobatana lo phansi lo nemoya lomuhle wavela wayibamba nasifika lapha wayicala le session yethu ivama ukuthatha almost an hour nasesiyenda ngasingifika lapha abazalwane ngabangalathi kaNkulunkulu yahloniphana njengoba sihloniphile nani lamhlala bengingakwadi ngayikela leyo la ngakukhuluma lide ngathatha kanjalo mina ngathi ngiphakamisa isandla sami ngikhomba ngala sengicalile kusherisha ngababona bonke labantu labahledinga labawa latitulweni tabo baqala emathangs ngathi ngibuya ngala ngathi ngikhomba ngala la kuhleti khona labafundisi bengibasho ngabona lo myagcuma yaletulu bengisothi awubuya phuke le backbone wafika uNkulunkulu ayigubhedela leyandla kukhona two ladies bathi basayo refresher basayogeza batobuya quickly batosijoyina kule session lebes facilitator na bakhanza kude bantu balele phasi afikile uNkulunkulu afune nje ivessel la kade ayisebenzisa wayithola le vessel nakathi ngifuna umumvu lo tawumesikhaleni usuka mfuna mbamba ngoba people especially us sibhizi thina thine sibhizi thina sibhizi thina senta konke thina sadalwa saba kanjalo abefuna nje ivessel namhla ngimemetele amandla uNkulunkulu lapha kulendzawo emakhaya ethu emisebentini yethu lasuka khona etindlini tethu siwakhanze lamandla ngoba lamandla lengikhuluma ngawo akasale sonfeni sihamba nawo solo ngihamba ngalawo mandla lawo lengawamukela ngoba akusho usibengakabhajatiswa kodwa ngabanjwa yinto nami sukela yona ngangigijima akabongwe Jesu kepha ngisasho lokungikhuluma ngiyakhuluma nje sengicale ngiyasherisha mina lengikwati lokungathi ngihleti imandondolwane nebazana ukuthi kuna Jesu lotawubuya ngeke ke kumlungile kwenta tinto anyhow amen ladies ngeke ungilungele nje khabarishe ema-grudges mina ngeke hamba ngisho kami la ngihledi khona leminyaka le uyobabuta kusilo mnyanya bani lo akucetha kunyanya katheni ngathi ngizama kunyanya mina yangikhulela le list yangikhulela ilist ngase ngiseyayichecka ngabona namake semaketela kwamsokangena la khathi liyakhula ilist yakhula kulona ke lengihlela naye lengeta naye nalohla ngiphoqa nje okay malanga nakakhanuka abehlala phezulu ngifaka emkhathini ngimnyanya yonke lemali ngiphize ngimthanze pheze ngimnyanya pheze ngithanze pheze ngimale ngipheze ngibuyele khona ilist ekunyanya manje umuntu lonyanya kwakuhlali lento lengikhuluma ngo lengungu yasezulwini lelifu lasezulwini ahlale ngifeni lobophe emafindvo mani hayi phela thina siyanyanya thina ladies uNkulunkulu bathi kwasitaska ukuthi sende noma beyini ngiko nje umema umfana ngala ubekele enye into enhloko na ukhona ngabe sokhula umfana lomnyambeka la thina nani ngala ubusula losokucithile ngalo uyabonza so vele kumultitasker kwethu singanyanyana nje la vele ukuthi ngawunyanya yonke na section na nyanya yonke fast easy ngoba kula kimi lento kuyenda unfortunately lama verses la hamba khongotela umcuba khongotela into lenganamsebenzi akakhona imongcwele kuyisebenzisa le vessel leyo awu phela sine sitawunyanya thina sinyanya lapha mfana bethu nina bomake sanibonana uthola ukuthi lo munye umfana futhi ngisi nasikhona kugamla abantwana wasilona kangachamuka ngisho nawe bogula siyangcono kepha kulela abanye ngimisa nesibhedlela awufune eve umbiko lobhlungu lo munye umthatha kakhulu sengcono awu ngabona ngiphila na ungena lapha egedeni nje sine lesihlole kuseni mixen phela sekufuna ngifele la endlini thina lofuna sibone emasho khona
utohamba ungakasibusisi nakufika lona ufuna ukuthi nje phamba ufuna abusiseke labusiseke nangala ngizivele ungamgamula bewakho wedwa uyabusiseka yena akasweli imali yagesi noma bangababatela labanye na wakho lo waphasa kakhulu esikolweni bekabuya ngesikhathi abentayo bengithuma yena wami awusho ukuthi wesha wakho siyabona thina kusho thine bakukhongotela bemfihlakalo yaNkulunkulu sikhongotelelo kunene haleluya. Oh bazalwane ngekwekusebenta ngabo Wednesdays ngabona abanye bayathi la ngisebenza mina ayina Wednesday kuphela yena sekunganzeli ngoba Wednesday wonke uba dedicated to that day ngendisi deliverance lapha eNdasisomfeni wangithuma lokho uNkulunkulu ayisiyo yami bese basifuna lo bathi uyakwenda ukuthi uyangishayela uzifuna sitothandaza ukhaze ngifuna kulala kakhulu ngifuna kulala mbama ngasho ukuthi umuntu awuvaphela udacansa ngikholwa ngibhizi kani ngifuna kulala ngithi niwe I'm just a vessel nje nama ngadi ukuthi abantu baphila njani nama ngibathi labantu ukuthi bayitfola njani imisebenzi laba lekwavalwa kwafa kwalumbo kwafa kwalitshile ukukhulati kusilekhale lise yalibulala leli ribasuka pha angadi I have no idea ukuthi science yahlangana kanjani because some of the things that endiwa utalwa nje uvela that is why there is so much confusion empilweni yakho ngiko ke bazane mine ngikusho nje ngimoya wasezulwini angisuye nginguye ngiyayithanda iPentecost ngiyakuthanza kucuma mina ngiyakuthanza nekuthandaza angathi noma ukhona lo njengamla lo athi kuyangathi ukuthi mina ngiyalo ngasuka la ngiyofika la ngiyakuthanza kuthandaza ngomind ngathandaza liyoshona lithi manqa kulamela ngamongcwele ungedele ma hour wathi sekangu4 ekuhlala emthandazweni kepha la kangithatha wangimekisa khona angikhulumi mina ngibekisa into ngikhuluma ngendlela ukuthi awusuka la uye ekhaya uyoyikhanza amen ya ngithume lapho uNkulunkulu lo nto ayikhanza uyakhola kodwa lento ayikhanza uthandazile lento ayikhanza ekhaya ngiko le nto okukhuluma ngaye lana akusiye newami nami ngumnikade wami nami ngiphethwe nguye administrator ngichairperson wemhlangano waNkulunkulu ulapha nje ulapha futhi utektosebenda ulapha utasigudhuda azawugudhuda ngisho mayancele thank you azawugudhuda emakhaya azawugudhuda lokusihluphako ayogudhuda labe bakubita khona eOlten le mandle kumnyama afika hoshule igama lakho athi ngilanze nangu engadini yaJesu uyawugudhuda awuphinzi ufanane glory to Jesus. Lona lesite kuye ungena ekhathi sekuthiwa lana kungena abantu abahize emahiya labovu kuphela lana kungena umuntu osashayelwa eligubhu washayelwa bese uyangena kuyomikisa le list lenawe ekhathi lenebantu abakho ekhathi lenako konke kwakho lokubitwa ngakulapha kule list yalapha endumbeni yalomuntu longena nje asakhumule ngisho icathulo aqimbena la ngetulo nabemthuna lona lesite kuye lamhla ungena ekhathi angene emafayile namakhulu ekusibulala abuye nathi abuye nebantu abethu ayibonwe inkosi kulendzawo hayi ubuya nathi lo ubuya nathi sibekwe eqala abuya nathi kusi right off anizange sen right off ngiyanibona ni pretty lapha la bengikhona le ekhakhams kuma nomnyama ukuthi usimbe wena saphela thi ngaku ngithele lenzayo bahlala wena wafika ke na wangilandzela uya mina ngifika ngimncane phela nalabantu engibangcinela ngobadzala kunami ngeminyaka uthi nje ngasheshe ngakhanza sengilapha kule ekhaya ungangibudisi kanjani ngakhanza sengilapha mine vele ngisho yini ukuthi ngafika kanjani ndaze nisho but ngibhale ka Facebook ngithi kuyalalela wena kanibona likhaya lapho ngiyamlalela ekhaya ukhaya lapho njani seko mama ushela umntelo ngaka asibuyele mose ekhambeni la Jesu buyela lapha singiyabela washo into lesensitive phathi sizo ngibona libulawo tikwendoza ngase sesihamba kanye kanye sizokhipha lelo bulawo ngideclaration restoration tikwakho mina bazona nginanzaba ukuthi lento bonke sebasevele kwalakhaya walakakho lo kanginanzaba naloko ukhona lo mnikade welibandla laKristu ukhona lo mnikade wethu lo futhumeta libandla laKristu ungabona wena lokusihlabela neworship team yethu isihlabela kahle naye uthi vele ngilokuthi siyahleleka thina Pentecostal wahamba lo mvule engikhuluma ngaye nginamteka kuthi ngibani igama lakhe
Wahamba nakangathi nje lana uyasihlubuka nyela ushiya sodwa asinawucabana ngomhlolo. Ungaze uyibone le ngubo yami niphikisana nithi ipinki, hayi orange, ibovu. Ngiyibone mina bengithutane naye uhambile ke sesisala sikhuluma lite. Because it's so fragile, sensitive. Angabona nje disorder abathi uyanikhuta, abathi uyakhuta mani saluma ungasakhuluma manje. Hayi mina ngifuna lencwadi yami. Lento lena ngayifunza emvasi le. This is exactly kusho thina ngesingisi sanibonana esingisini nase bafuna ukugila this is i disorder le abasimonqole hey ngikhona mina emnikade order ngifuna kulethe order hayi ngithi ke uma ngendeka aphume la emkhathini wethu kuthiwe nje asishiye nje 5 minutes mina imoto ngayigibelele entasi ngalomnyango lo nasahambile emonqele ngihamba ngiyochecka ukuthi uyavuleka yini noma uvalekile akasekho ke kulapho kuba ne disorder kudinwa dia capsizer kuba nenfo nje lehliphikile uhledi lapha ke etulu. Amen. Singamshayela tandla emonqele lo semkhathini wethu. Bathi ngebaphuma futhi lesikhathi sesiyangunkulu tadokunye ngicela bazalwaneke nali livesi kufola abantu abazothi azange nje sisazasho nelivesi ngiyakutshela ukhona kudumile lokho bazaneka so many verses lengakhuluma ngawo la ngalomhle ngilokhuluma ngaye ngifuna ukukhuluma ngamoya lo engcwele ukhona make lengifunza ngaye kulamalanga ngalenye langa bangithandazela nje basithandazela bengikhona khona bathandaza ko labo makhelwane bami ngala mva lalisa lenza bengicoko ngoba ngiyathi nani niyayithanza le sizawuvula John 14:16 bazalwane babathandaza kumakhelwane bami ngala lo bheka laceni kwamngiva ba release bathi usumfundisi ngibona igrace emamillionaires lapha etikwakho uyawashwa gandola angisajabulanga ngisilama ngashayeke ngumhlolo uthi hayi lo nyaka kufikele ngilozi imali la nami sengikhukhubele buyathi mosina uyomukela info lenhle sengitimise kade usingafika umfundisi la ngakimi namasho ukuthi anganani ami lapho ke ngendi business elandscape ate kahle thank you Holy Spirit ete kahle athi ngibona ihlathi ngibona ihlahla letiningi angithi nayo yangena ima million suka madoda aseshito njalo fast washinja wathi ngibona uNkulunkulu kusebenzisa kanje ngikubona ule nale ngibona labagula kuba yaphela angikacala ideliverance akakangithumi deliverance ngibona abantu bayagula bayaphakama ngibona uyayiconfirm lento bengiyathi manje nje ngingasi ready for it asala ngibhlungu ukuthi bamukela imali ngimukela abantu mina. Amen. Bamukela imali banwala ngithi ngigcine ngisho ke lo mba kaNkosi edlameni ngive ebhlungu manje abakuthandazile bathi wena vele so vele unalama millions Nkosi yami ngathi mina kasasho na yinye kodwa umbishop wami noma sathi sengi 2 million wakhuluma ngebantu etitedium wathi nakacetha kusho simemedelo leso ngabe ngishona vele abantu labanengi ngalenye langa wona abantu. Amen. Nayi ke bazwana ngicela lo satholi lasifunzele leli ufunze nje kahle ngiyathi ama ladies ava makufunza kahle. Amen. Ngiyacela babe ukuthi aliphela omunye umfundi ukuthi abe kanye nani uze ube phakathi. Awucela kubabe uthi aniphe lomunye umthuthuthi kuze kube phakathi. Amen. Ngifuna bazona kumthula hayi ngoba ningamadi wafika ebandleni lakhunywa khona wakhunywa wevuma bakhuluma idilimi nje bowathi sileli bandla leyamadi mongcwele akafiki nawe. Amen. Liyabo kwathi nekusebenza wakhanza kune structure wakhanza kunebantu bahleti indzawo kanje ubowathi simongcwele bayamadi bam acknowledge futhi so angeti nalokusha angimati mongcwele ukuthi ngikhulumiselana bengisasho ukuthi layilanga lapha base bakhulati kwami bathi wathi umfundisi there is a grace ya Deborah hayi abengithumeke ngekuhlela kwami kutala
bengithunyele leyo nkulumo leyo iGrace yaDeborah. Amangala ukuthi into lengabitwa ngayo ungithuma njani. Wathi mawungcwele cha ngakakuthumi lokho nguthume nayi inkulumo yasendvulo. Inkulumo yenzala. Inkulumo lebeyikhona umhlabathi ungakasekelwa lengimongcwele. Jesus. Hayi beyikhona umhlabathi ungakasekelwa wena mongcwele mdzala. Mongcwele uvele usovela ukhona na establishwa libandla la Kristu. Mongcwele sovele ukhona na during creation ukhona because uyingcenye yalobuthathu angithi bazalwane. Akukho babe angekho mongcwele. Akekho Jesu angekho mongcwele. So ngeke kwenteke bese wena ukhonda futhi neneke be Pentecost niyangiva nangikhuluma mongcwele ukuthi ngisho ukuthini. Jesus. Akwendeki labamvu laba bahlukane bazalwane. That is why libandla lelithi naselifocus kakhulu kuNkulunkulu babe limkhohlwelolo. Lifuna ngaphandle kokujajana kufuna niyohlola ukuthi nendane nibashiyelani lababi ngoba lelihovisi lela aliganyulwe cards. Sihamba naye nje. Ngithi bazalwane mongcwele ukuvete kimi ukuthi mudzala. Akafiki lamhla bamhla basha. Kafiki nani mongcwele. Akafina kwa ungani ngisho nalitayela tetingoma letihlabelwako. Bathi tinsha kuye. Wakhelenini nje ukuthi into uhlabelani nisho ukuthi Yeshua. Sisale kethi nesinimele bese sesiyachamuka kethi igama lenkosi. Awuyathi phela mongcwele ukuthi nyalo le generation lena lezikhuliswa ngimi nawe la kulikhuni. Ngiko ngisho dinfo takho nathi funa kube malula awubabuke phela angisho kabi. Lihle leligama lebahlabela ngalo lithi Yeshua igama lenemandla. Lelilalelwa ligucelwa ngemadvolo onke. Kepha nje ubendela ingoma yabo yaba malula bona bamhlabela 30 minutes wonke ba Yeshua bese bathi sebacethile ihlabela. Mongcwele athi gubhe thina sitawucela stanza 1 abayokhuleka ya bese ngiyehla libongwe abantu bengishintsha solo kakajoveki ngesinye ufika egcineni sezesileke ungcwele uThixo solo ngithi zama ukuprovoke izulu letilwane leti gijima ukuthi khaze dilele phasi nje diphinze njalo diphume yohlafuna ichaphisi ichamukele emabhluko lahletila kufikile lento lefikelana kwa amen timkhonde njalo tingene ekhathi endlini Nkosi nemakepisi niyahlala ni khaze ikepisi libekela ukuthi utoshayela lapha ebhendi ukhanze aligalele longa lehli ngisho sekuthiwa siyathandaza lihlala la ngile generation le uthi ke mongcwele nginothi mdzala yena akafiki lamuhla ya bamlabasha nikhona lapha endlini noma ningazenza ingoma tethu Deborah kanjani yeyisuwele ngathi ematubuko letingoma tethu leti bekusina sekuthi indlela igwabuka indlela ngoba sikhulumela eligama leli haleluya sisina sihlabela bathi le isho kuthini lengoma lesingaphesheya lengoma abantu bami isho ukuthi ngale ngesheya wena sengovercome lokunengi ema trials and tribulations ngale ngesheya uhlabela ngithokote kuphi ngale ngesheya futhi ayisho ukuthi ngesheya lena ngala ngawela nje ngaba ngesheya ngihlabela ingoma tekubonga nekudumisa hlabela ingoma tempi netenqoba glory to Jesus uthi angidosho ukuthi mdzala abevela khona ngimongcwele igama lakhe aka lemvuselo lenivako angithaba uyabona akunelela ngicanga ngabona nje batawunge bangenile nyalo kuseni hayi usina ungena la nkonzweni yabo khanze kulele lifu lengathi imulo uthi bona nathi ngiyadidana ngiye bathanze longibita ngimela phemva kaze uthi impintshile ejinini yakhe kodwa usekhathe efini bese ngiyavala ke amehlo namse ngiyazaba Nkosi lapha ejinini basuyabuka lesikepho sike haleluya bomake ngithe bomake mosimini la bese lamhla ngiyacimeta solo ngiyacima kazi nomkhono ubhalo wabhalwa kuthi wekhathi
itolo ngimle bengime pulpit ngithi bonke lababhalwe ku satanism nyalo nangifika lapho khanze Fana mpriest lomkhulu ubhalile ungekhathi kodwa ngikhadimlweni ngihamva ukuthi lo mfana uyamtsanza Jesu no manje ubhale nje umkhono yindaba bazane thina enani nakhona nje umfundisi odene emva kwami ngeminyaka uba wathi ukuthi libandla lo talishumayela unalala ibhali ngumhlolo ubobuka phela ubothi nawe uyekele kude wonke into ngisathane ohlubukela iTV ubukela ibhola phela badlali bebhola abantu bethu basemabholeni nje lokho silathini balapha ngibabonile lapha kaBsunduza lapha egroundini awuthi 98% walabadlali bathi ibhalile bese uyadibuta ukuthi are they evil now seba celebrate goal ngibona khumula le skipper salokudlala kusale t-shirt lana ethi I love Jesus nemkhono umfana wami umnyama thu amen uthi mangcela ngilothi imdzala bazalwane ukhona mangcela wena ukho batali bakho basengabonana lababonana khona abatali moya ngcwele phela nguye lo bakhona nakudala umuntu nakavele nje athi phela kaca wala noma bebamfola phasa esihlahla noma wareshwa lonina kwasekudalwa wena ke nami mangcwele bekakhona ngiko nto ucabanga ukuthi abayi victim ye rape mina ngicangela itafula ngibuye la ngizokhuluma nzabada uNkulunkulu uthi uyangibuta ngithi ipast yami isho ukuthi angiyokumelela nzabada uNkulunkulu ngithenwa kuphi ngiyavela batali bami abakahlangana ekuhlangana uNkulunkulu so uyati noma ukuthi laba batawurayphana yeni lona utawutala esithenjini lo uyati mangcane emdzala so lento yethu ekubangabanga nekhuluma lite bengavela bengathi nje kusona njani ngoba bayadla khanga ukuthi ngimdzala na uya ku umdzala nikhuluma njani ngekho ngiyayithanda iorder bazane order is beautiful but bawathi sikhona lo mdzala kunawe so la uhleti khona la ufike khona ukafiki ngesiphosiso mudzala uNkulunkulu mudzala mangcwele mdzala ngisho bantwaneni bethu mina ngisebazane ngidadeka ngizaba phela ngidayideka mdzala uNkulunkulu ngisho awati kumbe ngalana ngconweni wadi ukuthi nawutala nga19 bani ngibekuse Dutane nje watala nga1996 watala umfana wakho lomuhle nomfana wakho lomuhle athi ayisinathi nje nayithi dokumenta form 5 yabusukela tshwala yangena etertiary sengena into nje uyadi nokuthi udamdala wena ukholwa kangaka udamdala anathaza nathele ngisho baphathi bakhe emsebentini abadi imdzala ngiko naso ungasabone hamba kule order kulelo mdzala etinsukwini lo ngumoya ongcwele uyotshela yena hamba kuye hamba otshela lo mudzala live la uNkulunkulu during creation othi uNkulunkulu let us make man in our own image ukhuluma kuye nasekwakhothi nena wathi khulumisa uNkulunkulu kanti nakadala la ngabe nahlahla akube nehlahla dimile akube nemanda mile akube nane kumile wasina sekunathi wabangibaloviswa bamhlangano se kwaba nguye babe kwaba ngiJesu kwaba nguyimongcwele ngicabanga ke nedingala kathele tinkhulu bo Gabriel bo Michael basonzela kulomhlangano donke phela tsengakawi nalesi nesilwane lesikhulu sengingedi la mkhathini wethu safika leso basinasichamuka nje lasifweni sakhe abegatshiswe into la indlala laphasi nakata uhamba uNkulunkulu ahamba latikwa lento iligolide lento abembathiswe kahle amkhulu was an archangel kwahlangana kwathi khwathalala let us make man in our own ukhona mongcwele angithina ngibona babe ungibabe nje Jesu ngiJesu sisefasabana uJesu uyafika la uyafa uyavuka emva kwa 3 days uvuka sona ekuphiliswa uyesiphambanweni yamkhumbula leyo ndzaba leyo nasilwane mongcwele now uyamdadisha he's the very same person lo khona kutohlala la esiswini semfati nakathola umfana waswambona umfadla ngelipipe wena semuvini kuphela lento leyo waswambona umfagitsa na ngathi usukudleni ngesine yakho bantu labasha siyoyenda indzaba yethu sibathana waswamuva umuntu ukuthi uhleti kabi ulele kabi nje umva athi wakutshela umuntu omdzala athi ngilalise kabi
la kahlala khona uhlala ebuNkulunkulweni. Hayi, umoya ongcwele kuphela lokhona kuyohlala kuleya fluid. Ahlale ngekhathe mfana, after 9 months umfana abuya umbona sinakafika alabo hasuya nakafika nje ekuqaleni uthi angafika athi wa sithi ke thina ukhalile kani laba labahlele mbise emagama ngekufunza sanibona nifundziswa tethu laba labahlele mbise emagama ngekufunza even theologically it has been proven ukuthi nakakhala athi wa akathi akakhali ubita lo mnikati wethu Yahweh suka pronounce leli gama lelithi Yahweh umuntu nakafika Yahweh ngibani ligama lengilona mbamba la uNkulunkulu na umbite ngayi Yahweh usho kuyemba uyabona nombite nga Jehovah Jireh usuke ungabiti ningive kahle ngifuna yes na uthi Jehovah Jireh usuke ume ku altar lekubonelelwa la Abraham hle kuba ngijayira akumneli akungangayo ngoba his majesty mkhulu akaqedwa ngedibongo so Abraham yambona so let's provision lapha entsabeni uthi ke mani wasambulala umfana nayo imve eceleni kwakho uthi ke Abraham ayi lo nkulunkulu uyabona his Jehovah Jireh ngilapho ke sesimgandvula ukuthi his Jehovah Jireh yeah lapha nasisinkunkulu ukuthula his Jehovah wa Shalom ngiloko ukuthi kuba netikhathi leka Israel nababingelena nabona nasisine sawubona bona bathi Shalom kusho kwente njani bathi Shalom Israel emlandweni wemhlaba akufiki lamhla ngeva siyene nasiyenga kusingathi kusha akusikusha kulo kwa Israel kutsala kungakamoya ongcwele bathi Shalom lokho ukuthi uNkulunkulu wasuyahlela ukuthi nako kuvuselana kwabo ngoba kaIsrael ngendeka lamhla lishona kanye kanye kusenihlukene kuselethuwe bantu so yes kuyabulawa nakudlalwa so nabathi Shalom kulomunye usho ukuthi kuthula akube nawe ngoba sathi ukuthi ilanga litakwehlela abani nekuthula uNkulunkulu wekuthula kabe nawe uNkulunkulu letha kuthula kwabena noma emetleke bazona ukuthi ukhona lo mdzala wetinsuku lo ngumoya ongcwele lo nathi nje nyalo lo ungakabunjwa esiswini samake wase ati ngawe bantu phela baconsini becala esithenjini sikavumeleke ikhulu ostani shumayela thina shumayela thina uthi ke bazana lamala labe ngishumayela ngesidwaba ngithini wenje nakulunga mina ngasibopha sidwaba mina ngabe kuya ngokuthi ngikuphi bangathi nje kunemoya emibi la bophali alarm ngilisimfi nesidwaba sami nesicholo sami angizivele ngwalapho udabe sokuyashintsha kambe thola mina Jesu ngikhona ngibopha kuya ngokuthi sami ngibeka umvutandla uyaphila kwathiwa kuyathandazwa la ngona nasengithandazela live vele angikugcoki lokho ngiyagcoka nje ngoba phela ndasini yami tasokagcokuleni futhi simanto ogcani badla nangifuna leli vele liliphile ngiyangiphelela ngisho usibona nje ngami nami ngathunywa uNkulunkulu ngiyangiphelela ngisengcono nokuyolala ealtar 2 weeks back bengifaka esidwabe esontweni uya ngithi sengibuya khona nawuthini phela ucokeleni kanje sengithi ukhona la uyakhona ngithi sengibuya khona ngibuya kuphi bengu-altar nalesidwaba kwathi the following day on a Monday no Sunday that very same Sunday kwangena licingo ukuthi uba ufika kuphi kubhisto uthandazana inkinga uyiveta uNkulunkulu inkinga ungilayela itolo mina ngangena esidwabeni ngoba kufuna kube ne thina nani baza nasibo abantu labancane glory to Jesus asiyekele kudlala absolute we're not going to play church anymore thina nani siqonza timfihlakelo ukuthi lo silana nje mudzala lona lesihamba naye man akangangale inkinga yakho lefike nemva nakho lona 21 mudzala ungakatalwa bese avela uNkulunkulu wakho akangangale inkinga leqhamuke namakhelwane lo mfola itolo awu njena for the sake of laba bese bayakhuluma
Uthanda uNkulunkulu mani bazalwane. And bantu abakholwa lokuthi sisuke esikholana sithi uyakwendeka ungadi utawulala udleni. Akubuke kabi abantu usuphethwe ispirit sepoverty. Akusiyona poverty. Bantu bakethu. Umuntu uyafakwa endveni. Uthi ngidanike ukhona lotemva kwami. Akasho ukuthi uyaqala ngca. Njengoba I've mentioned ukuthi ku creation bekakhona. Glory to Jesus. He is eternal. Now ufuna uyambita uthi ngibabe. Asiye emthandazweni angekho. Asikwati ukuthandaza angekho. Bona bazalwane emthandazweni asilingisi bologwaja ukuthi ufike nje phinza uphume. Emthandazweni uyasetha. Cane na utisho uNkulunkulu uthi hayi nangimina esoni. Abona bandla moya ke alikuva ngithi uyasho ukhuluma ngedilimi ubaptized ngedilimi fika uthi na ungena emthandazo ngimnaso soni lesikhulu kade ngati yakho nalamhla ikhuluma lokuhle ngami ayikasilelwa kungisindisa kusho umuntu lohamba naJesu lohambe na iminyaka lomkhonda anganasici uyavuma nje ngoba uNkulunkulu kuyamjabulisa na uthi indlala phambi kwakho usho ukuthi usona uNkulunkulu akanandzaba hi brother abona njena awulandzabani labo uNkulunkulu ngisho mfundisi angaqala ikushumayela wafika wathi nabathini inkosi tontakho livele ezulu lento nje libuke lapha phasi sibobani labathi sibayona kuyamjabulisa uNkulunkulu ujabuliswa ngimfulo acknowledge ukuthi yena wathanza live kangaka waze wapha Jesu bazalwane kunemuntu lomthala lesihamba naye ngimoya ongcwele igama lakhe akathuswa simo sakho bo akathuswa simo sakho ngongcwele bona nje mina kunenifo lethi singangendela dlale phasi ngijilane sanda ushona phi ngithi nawe ke lapha moya ncela kumthusi niyeva yini abantu abakethu akumuthusa sengikhumena line ngivama kuligijima akathuswa amongcwele ukuthi bakubhiwitsha wena biwitsha ngithi bakuthakatha umthusi lokho futhi asengisho lamhla ukuthi uyaphuma abantu lo ingala dolobheni ngathi kuhle uyaphuma kuleto dibopho egameni laJesu nine bazana nhluphana ukuthi nifuna kuze kuchamuka umfundisi bathi batamthatha esikuphe sambeni sodeleza khona uthunywe inkosi ngithi mina nako ngithunywe inkosi kini ukuthi lo muntu lesihamba naye lo moya ongcwele ayimthusi lenkinga yakho ithusa wena kuphela uba wathi sina sawutizamela ithuse wena enibazalwana ngalesikhathi sawutizamela uyamdisturba uyadelay ngimi lento ayithi ngafika uyinikete yena moya ongcwele uyathulisana ningabonga umshopela nimtshela abene yamathi umtshela seduze hey wena mayisilana senjani mbuka nje kanye ngathula sasuke ezweni sakuzofika ngimathapha thulile ngamkhulumisi inobazalwane baye bacabanga ukuthi uNkulunkulu usikhanike uNkulunkulu khami kanje sisodeba bazana kathi uNkulunkulu ngicela 2 hours when in prayer lo muntu lona ngumkhuteli walembi lesikuyo nakathi quick march usho ukuthi hamba uphangise kunengodo emva kwakho nakathi manje usho lokho nakathi thula usho lokho kunetikhathi tekuthula phambi kwaNkulunkulu to Jesus ngimemetele amandla moya ongcwele lapha etikwethu aqondzisa lungisa tinto tetho asimbathisa asifundzisa he is knowledgeable he knows everything he is all knowing ongcwele uyati bo uyati ngingangane from Ghana lomnye waseGhana uyoshumayela akathi he ngimbuka nathi ngicose ngimbuka nathi inyawuzi lo masibani sathi dinghomeni lo khona nje ukuthi ubuyela leGhana icole bamlanze airport yavutha usipheni mfombatana uyayibona nesesikoleni iyasho sesikoleni ngizange bathi siyakhomkhetha ukuthi singisi 0 athi toshumayela njalo ngoba isomva mbite kulo ukukhuluma singisi uthi don't worry. Once I get into the pulpit, the Holy Spirit will speak over me, will take over. Oh, the Holy Spirit will speak through me. Ngangikhona. Into yokucala nje. Wathi sanibonani Maswati.
ngathi nehilo kwamake lo. But I greet you in the name of Jesus. Yazi indlu yaresponda kwalala inkhungu ngoba uNkulunkulu lo somfundzane language. Wathi I've never been to school. Asho ngesingisi. Polished English. Kwende njani uthi ungichaza wathi angati lutho njengoba ungibona nje letinyawo nje mina ngilandwe uNkulunkulu lekuhluphekeni futhi bengifene kufa because bengigula. Yonke sermon yakhe was in English ahumshelwa. Ngithini moya ncela uyafundzisana moya ncela ufundzane ukuthi abantu bayahlonishwa abantu abathelelwa moya ncela ufundzane ukuthi abantu ababukelwa phasi. Uma conviction iyavala manje abona iconviction yini angathi baza noma ngimi ngi-investa too much into relationships. Longilapha nje nangiyishumayela mina ngiyanyenya because wonke umuntu ufuna kuhamba nami nangishumayela hayi ngoba khona lo ngane ndakwena bantu bami nje sengaba nabo sesilabanengi because nangifike endlini yemuntu angifike ngithi oh my isihle sicoko sakho manje bese black la ngifike endlini yemuntu angisayisiyo yami sisi kuhle lokho this is beautiful muhle lo lokhala mina ubeyikhala maye umuhle kusho mina ngisho kumuntu nalo munye lengimtela kakhulu mfana kuphasa kakhulu so angena nje uyaphasa ngize ngimfake lapha ku status angithandi kufana status mina kopha ngaleyo mnyaka ngabe ngifaka lo mfana ngimfakela nje singamatu nina uphasa kakhulu ngibhale ukuthi kude lo njengaye appreciate lo mfana ngam-appreciate ngabona abantwana bacala ukugwabuka enhloko manje ngathi ngilalele bathi lapha ku speech and prize usethe 7 noma awards lo wami kwende njani kuqale mine ngayohlanyela lithando lwami emfaneni losilwane khabo education ungakaqali appreciate the grace that is upon her khohlwa ubonge into yemuntu uyibonge ngathi yakho ngathi nami bengiodile siseshayina mana le shayina selende njani awunako yithi ayibypass wale system yema relationships bazalwane we invest lamkhathini wethu ukuthi umfuna angadi kambe kulamalanga lawo but akavami kusina usonywa lijaha likusome nawe ulikhanze vele nawe ubumile angisome ngithi angadi inyalo akakavami usho ukuthi umuntu umthanza angadi uthi uyamthanza ungameli umuntu ukuze kuthiwe ngibani bani la kangwane ngikhathi ukuthi unjani pastor Siso ngakubona ePentecostal baba Siso ngibani bani la kangwane ibitolo bongenza ngaso wenza sithuli nje uthi ngikhanza nginebani hi oh I love your jacket yihle vele sibili phela I love your jacket ngenda ngathi angamboni lo hey how are you labantu abangibakhanze bahlethi bobathathu ladies bakhanze bahlethi bobathathu umthetho wempilo uthi ngathi lo angithi ngathi nangixoliswa mhlambe sasebenza kanye laba angibadi but bangani bakhe noma ngikhanze anabo sengiyohlala phansi baphasi bami aka ngicala hi sis how are you I good again ngabe siyagana how are you ayumuhle beautiful dress lapho uinvesta kuma relationships sengiyabuya kuculisa how are you efana sesiyabhulana ke tandla nalabana bayasibukela ke so yashona wow this is Sizo from what hayi lento ukuthi ngifike ngithi ngivoxolisa ecisa biyala na ubona sengifuna wena respect relationships and they are very important amqoka akalungiseka ngonakala
angimfuni vele mina angenza bathi isitalwa nje angayiti nje ngisho ngifile ngabudabuku ngoba sidaba isikhona mangcwele uyabathanza abantu labanenhlitiyo le ngikuvala babe siyabonga egameni la Jesu. Thank you, Holy Spirit. Qhubeka Nkosi and minister to us. Qhubeka Nkosi utikhulule tikwethu. Sitaba nalenye session Nkosi nje shortly. We're praying, Lord, for your awesome presence in our midst, for your power, oh God. Sonke lo silana Nkosi bekufanele ukuthi sibe la. Touch us, oh God. May your hand rest upon us. Ngamunye nangamunye. Sifuna kuthintana nawe Nkosi. Ngeke kusilungele Nkosi to play church kulesikhathi lesi. La ungabuya noma ngabe kunini Nkosi. Sikhulise, sinabise, polish us up, oh God. In the name of Jesus Christ. Equip us in Jesus' name. Lungise emakhaya ethu, lungise abantwana bethu, lungise ngisho kubatukulu bethu. In the name of Yeshua. Father, we thank you. Silungise Nkosi njengelibandla. Hayi mangcwele, thank you. Siyakumukela Nkosi emkhathini wethu, qhubeka usikhonde. In the name of Jesus. Qhubeka usikhonde Nkosi, siyakukhweshela, rule and reign. In Jesus' name. Thatha indzawo yakho Nkosi. Yenda lokufunako through us. In Jesus' name. Teach us your ways, my God, and your will in the name of Yeshua. Father, we thank you in the name of Jesus Christ. Baptize us with your power in the name of Jesus. Order our steps, oh God. Mangcwele siyabonga. Yathi Nkosi sikuthanza mbamba thina. Ngiko singafune kuhluleka. We love you. Ngisho kuhlulekeni kwethu Nkosi sizamela kukhupukela kuwe. Live like lithi though we may fall several times, but Nkosi we will rise up again. Ekseni Nkosi emini lamhla we are rising up, oh God. Above every adversity, above every opposition, above every obstacle. Kungenteka Nkosi sengabuli khunini, impilo yethu ibelikhuni, kube medime timpilweni tethu. But Lord, we are crawling unto your mercy throne. Holy Spirit, usher us unto new dimensions, oh God. In the name of Yeshua. Holy Spirit, baptize us, correct us in the name of Jesus Christ. Baptize us with your power in the name of Yeshua. Lungisa makhaya ethu, lungisa baba in all local churches in the name of Yeshua. Father, we thank you. Father, we give you praise. Stir up this place, oh God. Let your revival be ignited in the name of Yeshua. Father, we thank you. We want the Pentecost experience, oh God, in the name of Jesus. The Pentecost experience, in the name of Jesus. Baptize us, oh God. Lead us, my God, in paths of righteousness, in Jesus' name. Father, we thank you. Awesome Jehovah, we thank you. Urabababa Santa Labaya. Rabababa Shatelebea Sonta Rikapando Shapayadosa. In the name of Jesus. Father, we thank you. Father, we give you praise. Breathe on us, oh God. Perfumlela tigwetu. Mayongwele, teach us your word, oh God. Cause us to meditate ngelivila Kongos. Sifunzise babe, sifunzise babe siyabonga ukuthi kukanengi sikubona uhamba nathi. Thank you Lord for the mountains Nkosi longa sishisodwa kuwo. Thank you. We thank you Lord for the valleys. We thank you Lord for the rivers. Let's wawela sinawe. Thank you Holy Spirit. Siyabonga babe, siyakuhlonipha. We salute you. In the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Amen. I will hand over Bazalene to Mage. Asipheke ma directions ukuthi sendanjani ke emva kwanyalo. Mangcwele waNkulunkulu asibusise. Amen.